Kini alam juga sang Voice of the People Party ke bakan top ya Vice President Dr. Karashan, General Secretary Dr. Ricky Sengkan bat uno aikin juga sang Dr. Baskam Marbo mentagasngi ka khatlai tarik unaitung arajar arfulai kilai kendu ya umtriang ba ka jenla ukon rat sangma hakam rat kam jung secretariat. Kawini kimat akan dikeje kendu bat umtriang ba kalong halok ka expert committee ya ka baka sarkar kala thung nakamata ban pei bat penbha ya ka polis ba kam hakan dikeje kendu bat umtriang ba kini alam juga sang BPP kele thu ba umitrang ba ulah pentip syaki balada banyo ya baru kit khot jong komiti bat ka basa mata kalong sabanthong ya chairman jong kanika komiti bana kalang jong umitrang ba ru ulah pan ponaki mau kanika kam ka kham kelan ba ka kham bahkan pendap ya nika kam habal kelipat atu la kalang nakasang BP kadan persya na ya ka jong thong ya ke expert na chabar jalla na kalang kinalam jong kasang BPP kil ang bakem dan kanu ka jong persya nambar ka ai ka bakidawa nakasuka kalong banthong ya ke expert ke betip bahaya kanika kam. Rahi ke Nagaland ka jong ka Voice of the People Party lawan bani guru Chief Minister kabidi bat ka reception policy kawai nagi jing dawa ke jingi ban review ya ka reception policy bat niwan bani kendo ban kli no Chief Minister hangno kalapoi kata ka jing thung ka jong ka sarkar ya ka expert committee kai bang sotat long ba ka jing kendo kalong ka ba sotat ka ba sarkar Chief Minister lo pempau ba Nagaland ka sarkar kilaya instead ya kani ka kam bat ka baki sam ta ka stong kalong stong bakin rai yu chairman jomene ka committee te bat Nagaland ka jiru ni likely lese kanu kan simpor Nagaland ka sarkar kan yim ko ban le kerke makani ka issue ko bang isu thok no kan mende ka issue ka bachem ka di ka ba ka bangir na ru ka si ka sang ko ahi ban ai la ka sarkar magtarang ni wan hadin ka bashi ban itam hadian ka jingi ki jingi hadian baka sarkar klarai ni ko aman aila ni sarkar bakan penklun hikam bakan identify lagi member bok expert committee di sarkar kelathung ya research committee ila nang yo kita gibriu but menta ka sarkar kelapan bana Nagaland ju chief minister lapan pau ba ka sa satang chairman but kindang don ki kerteng ki bakin denge pakhat na kita ki kerteng yano bakin thung ko chairman Nagaland ka jingi ngir kali yase atau kandang simpor Nagaland ju chim sahi lopan pau ba kanum simpor than yase arlai tio ka sarkar kan la ban penbana ya ka committee ban thung itu chairman tingi sau ba ka jingi no jingi ka job Apo ka expert committee lapan pau ba ki thungru ya ka bri expert bana bar ka jala to ka BPP ka hun manwan ki expert na shaba ni balai ni ong nadu kasi ban kong ya sarkar ni terwa bakari ban thau ya expert committee ni nim ko apa ka VPP kan sim haladi ya kata kesinjam ban batai nadong sedong lu ban penkelan na tarau ni terwa ya sarkar bakari ban thung ya expert committee te bat ke jengkren ke jingi ya sarkar kalong ba kan thau ya ni expert committee khnang ba kan wanra ban pendek mai ya reception policy bat Nagaland jingi lepan pau baka bakam kamat ka bangi kam kwa kalong bangi nekren pring ke jingha yangi bat ki para garu ke jing nagani ka soko mo ka bangi nekren bat kum bangi la ajimot baka di manong kat kum ka jing don pa te hangi hi ngem so bagan don ganu kono ka jing kher lakiwan ki brik banang nono amari ka ei ka kam ka baki di belle kin hap pan review kat kum ka jing community baka jing ang ke jing ma mai dai su ba ni reservation ni ba dakshan ka law minister ba head of committee or staff selection committee kung ba tempat nang political party di ba ay jigmot sa committee na ni sa government na patala na kanakna ayu ga BPP ka na hatut ay jigmot na yan kumita kaperthai ka tipsai ka ga nongrim ka ga jimot pa ka VPP ka yeng bat ya gani ga mat ngilai kren yu chim sa balai bagani ka mi sini ki expect ayu nangi habangi ngilade ong constitute ka expert committee Teka ay kakam jo ka expert committee la dangi ngila ay no mangi kita ki suggestion ay ka expert committee kan work out kumnu ban review ya kata ka policy te ba Nagaland ju chim sa ngatrai da blackly on mo kulari ni ba on sa clarify ni banta ba kam de ka kamram jingi bangin ngila da kren do pasang ngila terwa ka BPP kala yeng shine do pasang review yeki ban review government kala menjur ban review tenang tangi ong kumnu fin review thung ya ka expert committee ngila
mengilai te indication ni jingi ba ka jingkwa hi jing kalong bakadi banong hapning jingi garu gadi banong proportion kat kum ka jingdan pa ten nakala yang chung sam tan mo pa ngi pa I ya katangan sa pensyar mengasih kipres kamdan jimut ban keren ya kata ka ju ba ka BPP kam parai jimut ni kiwe kamdan kam ka pengsan kalong bakani ka expert committee kan sedang pan pentlun di kam kumnu ban review tingin sampai kai buat katakan report jong ke expert committee la kadang-kadang kami mingi pengin keren nengil hun ya ka jing penbet juga expert committee kata ka dei ka linti kamut bahkan long da kumui pat pangingin ai jimut ya kata ka sarkar te larangi ai jimut mangi kamdan jimut yu larangi terwai ka expert committee kai ka jimut juga expert committee tingin keren ya kata ka bentaru oh chimsa bat ngangin chimsa usah keren ya piki lat thai ka bor ba ka sarkar kan nang pentrun ki kam skmat ling ba kata ka expert committee